Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Policija pronašla više od 170 migranata van kampova na teritoriji policijske uprave u Kikindi. Isplata još jednog minimalca za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu počinje u ponedeljak, kaže Siniša Mali. Zalažem se za aktivniju borbu za slobodne i poštene izbore, a ne oslanjanje na novi bojkot, pojašnjava lider Dveri Boško Obradović. U Tirani nastavljeni protesti zbog ubistva 25-godišnjeg mladića tokom policijskog časa. Austrijski poslanik Michael Schnedlitz testirao Coca-Colu na koronu. Rezultat bio pozitivan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sproveli su rano jutros na teritoriji policijske uprave u Kikindi akciju potrage za ilegalnim migrantima, koji će biti smešteni u prihvatne centre u Pirotu i Divljanima kod Bele Palanke. Tom prilikom zatečeno je oko 170 migranata koji su se nalazili van predviđenih kampova. Više od 170 migranata zatečeno je van kampova na području mesta Majdan i Rabe u akciji koju su rano jutros sproveli načelnik policijske uprave Kikinde Dušan Glišin i republički komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić. Policijska akcija sprovedena je i na Horgošu, gde je van kampova zatečeno oko 140 ilegalnih migranata. Jutros pripadnici policijske uprave Kikinda zajedno sa pripadnicima žandarmerije pružili su policijsku pomoć Komisarijatu za izbjeglice i migracije, gde su sa područja Majdana i Rabea dislocirali oko 170 iregularnih migranata. Na ovaj način policijska uprava Kikinda zajedno sa žandarmerijom pokazala je da će i dalje nastaviti da pruža maksimalnu ličnu imovinsku sigurnost građana u ovom delu Banata. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin razgovarao je u petak sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijom o procesu evropskih integracija Srbije, ali i da Srbija, kako je rekao Vulin, ostaje pouzdan partner svima koji se nađu na migracionoj ruti. Poručuje da su MUP i vlada Srbije spremni da adekvatno reaguju na sva pomeranja migracionih tokova koje mogu uslediti u narednom periodu. Srbija ostaje pouzdan i kredibilan partner na migracionoj ruti, vodeći računa o bezbednosti svojih građana, ali garantujući ljudska prava svih migranta koji se nađu na našoj teritoriji. Srbija je prema navodima MUP-a za izuzetnu posvećenost i human pristup prema izbeglicama dobila pohvale, ali ne samo to. EU je od početka migrantske krize Srbiji dala 150 miliona evra. Posle zvaničnog zatvaranja balkanske rute i EU granice 2016. godine, često se ponavljalo da je Srbija pokazala velikodušnost, dok je ostatak sveta zatvorio vrata. Međutim, ove godine se sve više govori o migrantima iz ugla bezbednosti, jer građani koji žive u blizini prihvatnih centara često prijavljuju kretanje ilegalnih migranata noću, upade u napuštene kuće, a neretko i krađe. Ivan Kontić, osumnjičen za pokušaj ubistva Miljana Mandića 24. avgusta u Novom Sadu, saslušan je u tužilaštvu gde je, kako se saznaje, negirao da je pokušao da ubije žrtvu. Kontić je pred tužiocem kazao da će navodno prava istina isplivati u javnost kada se pojavi ceo snimak tuče, na kome se vidi kako Kontić brutalno prebija Mandića dok u besvesnom stanju leži na podu, a zatim mu lomi obe podlaktice. Snimci su isečeni pa montirani. Video snimak koji je objavljen je samo deo događaja. Nije sporno da sam tukao Mandića, ali me je on prvi napao, kazao je Kontić, prenose mediji. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će u ponedeljak 14. decembra početi isplata još jedne minimalne zarade u iznosu od 30.367 dinara za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu i da je za te namene iz republičkog budžeta izdvojeno oko 2 milijarde dinara. Reč je o sektorskoj podršci za 72.500 zaposlenih u turističkim agencijama,
rent-a-car firmama, ugostiteljskim objektima i hotelima, naveo je danas Mali u pisanoj izjavi. Na sajtu Uprave za trezor mogu se naći i lokacije najbliže filijale te uprave i informacije o tome šta ovlašćena lica privrednog subjekta treba da ponesu od dokumentacije radi isplate sredstava. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić kaže da će Srbija, kao što je predsednik Srbije najavio i obećao, biti jedna od zemalja koja će dobiti prve vakcine protiv COVID-19 do kraja godine. Dakle, Republika Srbija će, kao što i predsjednik Aleksandar Vučić najavio i obećao i kao što sam ja o tome pričala, biti, da potvrdim i danas, biti jedna od zemalja koja će dobiti prve vakcine protiv koronavirusa. Kada sam govorila o tome da je jedna kompanija rekla, kada smo razgovarali sa njima, možete dobiti tek u decembru 2021. godine, to je tačno, ali to je jedna kompanija. Mi razgovaramo sa svim kompanijama. To sam dala kao primer koliko je teška ta borba. Predsednik Pokreta Dveri Boško Obradović obratio se otvorenim pismom građanima i kolegama iz opozicije, jer su prema njegovim rečima režimski mediji njegovu nedavnu izjavu izvukli iz konteksta. Naime, on je pojasnio da kada je rekao da više nije za bojkot, to znači da se zalaže za aktivniju borbu za slobodne i poštene izbore pre toga, a ne oslanjanje na novi bojkot. Ocenjujući da je bojkot lažnih izbora uspeo, Obradović ukazuje na to da je i sama vlast priznala uspeh bojkota time što je skratila mandat Skupštini i vladi Srbije, uprkos tome što ima apsolutnu parlamentarnu većinu. Vlast je, priznajući svoj nedemokratski karakter, pozvala opoziciju na dijalog o uslovima za sledeće vanredne izbore. To je definitivno najbolje rešenje aktualne političke krize. Zato mislim da je to dobra stvar i spreman sam da u tome učestvujem, zaključio je Obradović. Albanski demonstranti sukobili su se sinoć sa policijom u Tirani treći dan zaredom na protestu zbog ubistva 25-godišnjaka koji je prekršio policijski čas. Demonstranti su se okupili ispred zgrade vlade u Tirani, bacajući kamenje, baklje i petarde na policiju, koja je uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Pravdajući ubistvo mladića, policija je navela da je ignorisao njihove pozive da stane, dok je ministar unutrašnjih poslova juče podneo ostavku. Prema rečima roditelja, mladić je krenuo da kupi cigarete za vreme policijskog časa. Sud u Tirani odlučio je da će policajac ostati u pritvoru dok se istražuje da li je ubistvo posledica upotrebe nepotrebne sile. U prva 2 dana protesta policija je uhapsila 62 ljudi, a ukupno 116 je optuženo za ilegalne proteste za vreme pandemije, kao i za podmetanje požara i druge prestupe. Masovni protesti u kojima je od 3. decembra 10 ljudi izgubilo život nastavljeni su i ovog vikenda na ulicama Sulejmanije u iračkoj poluautonomnoj regiji Kurdistan. Protesti su pokrenuti nakon što zaposlenima u javnom sektoru nisu isplaćene pune zarade od aprila zbog sporova između iračkog Kurdistana i savezne vlade u Bagdadu oko raspodele novca od nafte. Iračke vlasti pokušavaju da obuzdaju bes javnosti u severoistočnom regionu Kurdistana, jer se broj poginulih nakon sedmice nasilnih demonstracija zbog neisplaćenih plata i korupcije popeo na 10. Protesti na ulicama nastavljeni su i ovog vikenda. Demonstranti su gađali policiju kamenicama, koja je uzvratila suzavcem i gumenim mecima. Sinoć smo pozvali na nenasilne demonstracije, jer znamo ako se pretvori u nasilne, svrha neće biti postignuta. Zbog toga se vlasti više plaše ne nasilnih demonstracija nego nasilnih, jer je to njihovo polje i oni mogu da promene smer demonstracije. Ne mogu ovako vladati. U ovoj zemlji ima mnogo dobrih ljudi koji su talentovani. Ako nastave ovako, to će biti šteta za njih, ljude i zemlju. Jedna demonstrantkinja branila je svoju odluku da protestuje, nazivajući vladine postupke nepravednim. Kao nastavnica, ja danas ovde protestujem protiv ove nepravde koju ove mafije i agresori vežbaju protiv naroda. Ljudi su gladni, umorni, bez plate.
Mnogo nevinih mladih ljudi je ubijeno, ljudi nemaju novac, žele da protestuju, ali ova mafija ih je ubila. Ubili su majčinu u zenicu oka. Ovo je nepravda prema tim ljudima. Građanski nemir u poluautonomnoj regiji Kurdistan u Iraku podstaknut je padom cene nafte povezanim sa koronavirusom, što je omelo sposobnost iračke vlade da plati ogroman dug za zarade u javnom sektoru. Pad cene tog derivata više je nego prepolovio prihode od nafte, koju čini 90% iračkog budžeta. Američki vrhovni sud odbacio je tužbu koju je podneo Teksas i podržao predsjednik Donald Trump, a kojom se traži da se ponište rezultati glasanja na izborima u 4 savezne države. Sud je u kratkom nepotpisanom nalogu naveo da Teksas nije pokazao pravno prepoznatljiv interes za način na koji druga država sprovodi svoje izbore. Tužbom se osporavaju izborne procedure u 4 ključne države – Džordžiji, Michiganu, Pensilvaniji i Viskonsinu. U tužbi je traženo od suda da zabrani tim saveznim državama da daju glasove elektora Bajdenu i da prebaci izbor elektora na zakonodavna tela tih država. Poslanik Slobodarske partije Austrije Mihael Schnedlitz oštro je kritikovao austrijsku vladu zbog upotrebe nepouzdanih testova pri masovnom testiranju stanovništva, a svoju tvrdnju potkrepio je neobičnim gestom. On je za govornicom obavio brzi antigenski test nad Coca-Colom, nakapao je kap Coca-Cole na korona test, a rezultat je bio pozitivan. Schnedlitz je time želeo da ukaže na nepouzdanost testova koji se koriste, a za koje je vlada dala više miliona novca poreskih obveznika, prenosi Tanjug pisanje austrijskog lista Heute. A da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijatno večer.